дуруд ҳаводорони иззатманд, тамошобинони ҳамешагии барномаи шабакаи Баҳористон ва бахусус нафароне ки дар ҳамин вақту соат барномаи ифтихор аз шабакаи Баҳористон пайгирӣ мекунанд. Ва ин лаҳза мо дар студия меҳмон дорем ва бовар дорам ки албатта қаҳрамони барномаи навбатӣ мо низ метавонад бо дастовардҳои худ шуморо қонеъ кунад ва албатта мо баъд аз чанд лаҳза қаҳрамони барномаи навбатиро ба шумо муаррифӣ мекунем. Фақат бо шабакаи Баҳористон бимонед. тамошобинони азиз, қаҳрамони барномаи навбатии мо наврасе аст ки бештар аз бозии шоҳмод муваффақ аст ва тавонистааст дар чандин аз сабқатҳои сатҳи байналмилалии дастовардҳои назаррасро ба даст оварад. имрӯз низ атрофи дастовардҳои ин қаҳрамони барнома қисса мекунем ва қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо Ёсамин Хоҷаева. бисёр хушомадед ба барномаи ифтихор. саломат бошед Ёсамин. шумо хурсанд ҳастед ки мо шуморо ба барномаи ифтихор даъват кардем? бале. вақте ки шуморо ба барномаи ифтихор даъват кардем чӣ гуна омодагӣ медидед дар хона? ман хеле хушҳол шудам ки шумо маро ба телевизиони Баҳористон даъват кардем ва мо хеле омодагӣ дидем. саломат бошед. яъне имрӯз бо шумо як суҳбати бисёр хуб дорем. беҳтарин. биёед дар бораи худатон маълумот дед. синфи чанд мехонед? дар куҷо мехонед шумо? ман синфи 4 мехонам дар литсеи раҳнамо. бале. бисёртар кадом фанҳоро дар муассиса дӯст медоред? ман ҳамаи фанҳоро хеле дӯст медорам. мо медонем ки шумо аз бозии шоҳмод бисёр муваффақ ҳастед. шоҳмодро бисёр дӯст медоред ва дар чандин сабқатҳои широк кардед. албатта доир ба дастовардҳои шумо мо ҳарф мезанем аз ин намуди бозӣ. мо мехостам бифаҳмам ки ғайр аз бозии шоҳмод бештар боз дар муассиса ба кадом фанҳо таваҷҷӯҳ доред? кадом фанҳоро зиёд дӯст медоред ва мехонед? ман математикаро хеле бисёр дӯст медорам. бозии шоҳмодро шумо аз ки омӯхтед? вақте ки ман дар боғча будам, ман дар он ҷо хеле бозии шоҳмодро дӯст доштам ва ман бо омӯзгорон бозӣ мекардам ва онҳо маро хеле чизҳои бисёр ёд доданд. шумо аз замоне ки ба боғча мерафтед шумо бозии шоҳмодро дӯст медоштед? бале. беҳтарин. дар хона ягон нафари дигар ҳаст ки ба бозии шоҳмод машғул аст? ҳамаи нафар дар оилаи мо бозӣ мекунанд. бозӣ мекунанд? падаратон, модаратон? бале. яъне бештар ки ғолиб меояд дар хона? ман бо апам бозӣ мекунам бозии шоҳмод. як вақта апам мебурад ва ман. бале. беҳтарин. дар чанд вақт шумо омӯхтед бозии шоҳмодро? ман дар як сол хеле хуб бозӣ мекардам. хеле хуб бозӣ мекардед? аллакай омӯхтед? бале. беҳтарин. ғайр аз бозии шоҳмод боз кадом бозиҳоро дӯст медоред? ман бозии шашкаро дӯст медорам. бале. мо медонем ки бозиҳо зиёд ҳастанд. бозии футбол, волейбол, баскетбол, теннис. хоб аз ин бозиҳое ки аст ба ин намуди бозиҳо ҳам таваҷҷӯҳ доред ё не? бале дорам, вале ман шоҳмодро аз ҳама зиёд дӯст медорам. аз ҳама зиёд дӯст медоред. шумо дар чандин аз сабқатҳое широк кардед. биёед аввал атрофи олимпиадаҳои сатҳи хоб дохилӣ ҳарф мезанем. сабқат миёни ҳамсинфонатон чӣ гуна аст дар муассиса ва чӣ гуна шуморо интихоб мекунанд барои иштирок дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ? вақте ки ман бо ҳамсинфоам бозӣ мекунам ва ғолиб мешавам, омӯзгор хеле хурсанд мешавад ва мара бо олимпиадаи байналмилалӣ пешниҳод мекунад. бале. ва аз ин ҳамсинфонатон ҳам хурсанд мешаванд? бале. вақте ки шумо дар олимпиадаҳо ҷо мегиред, масалан ҷои якумро мегиред, бармегардед ба муассиса, ба хона, ҳамсинфон, омӯзгорон, падару модар чӣ гуна шуморо пешвоз мегиранд? хеле хурсанд мешаванд ки ман ҷои аввалро гирифтам. бале. ягон тӯҳфаам медиҳанд? бале. чӣ гуна тӯҳфа? тӯҳфаи ҳар ҳар хел тӯҳфа. бале. саломат бошед. масалан шумо синфи 4 дар синфи 4 таҳсил мекунед, вале аллакай бозии шоҳмодро хуб метавонед? бале. ба шумо душвор нест бозии шоҳмод? не. ман ин бозиро дӯст медорам ки аҳонӣ аст, фикрӣ аст ва дониши шахсро васеъ мекунад. дониши моро зиёд мекунад. аз ҳамин сабаб ман ҳамин бозиро дӯст медорам. бале. беҳтарин. хоб бисёртар барои омӯхтани ҳамин бозӣ ба шумо ки кӯмак кард? омӯзгор, модару падар. саломат бошед. тамошобинони азиз, албатта мо атрофи дастовардҳои қаҳрамони барнома ҳоло суҳбат накардем. ин лаҳза як сюжеро доир ба таҳсили қаҳрамони барнома омода кардем ва мебинем ки дар муассиса чӣ гуна фаъол аст, чӣ гуна таҳсил дорад. якҷо ин сюжеи омода намударо тамошо мекунем. бармегардем, суҳбатро дар қисмати дигар идома медиҳем. бо шабакаи Баҳористон бимонед.
бозии шоҳмод ифодагаре азму иродаи қавӣ, пирӯзӣ барақӣ буда ҳамчун воситаи варзиши тафаккур ва фатҳи қуллаҳои баланди илму дониш мебошад. таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар низ ба ин навъи бозӣ бештар буда, барои омода намудани мутахассисони сатҳи баланд федератсияву марказҳои махсусро мавриди истифода қарор додааст. Ёсамин Хоҷаева нозикӯҳои бозии шоҳмотро дар Федератсияи шоҳмоти Тоҷикистон омӯхта, то ин замон тавонистааст дар сабқатҳои дохиливу берун аз кишвар мақомҳои назаррасро ба даст оварад. ӯ ба ин намуди бозӣ аз 5 солагиаш майлу рағбат дошт. Шавқи беандозаи ӯ буд, ки ба чунин зинаҳо расид. дар ҳамон ташаккулёбии шахсияти кӯдак шоҳмот нақши бисёр арзанда дорад ва чунин хислатҳо мисли тақвияти зеҳн, тақвияти хотира, мутамарказ гардонидани диққат ки аҳамияти бузург дорад. Ва боз ба ғайр аз ин аз байни хонандагон шахсиятҳо писарону духтароне пайдо мешаванд ки дар ҳамин бозии шоҳмот як истеъдод доранд. муҳити оила агар солиму созгор бошад, насли ояндаи оила низ дар муҳити хуб ба воя мерасад. яъне саҳми падару модар дар таълиму тарбияи дурусти фарзанд бояд назаррас бошад. таваҷҷӯҳи падару модари Ёсамин ба бозии шоҳмот буд, ки диққати ӯро ҷалб намуд ва ӯро дар ин самт муваффақ кард. падараш Парвиз бисёр хуб шоҳмот бозӣ мекард. модараш Сайёра вақте ки духтаронаш ҳам Ёсамин ҳам Томириз ба тамрини шоҳмот машғул шуданд, бозии шоҳмотро аз худ кард дар ҳамон вақте ки вазифаҳои хонагиро иҷро мекард ва ҳозир шоҳмотбози хуб шудааст. ҳамсабақон аз хислатҳои хуби ӯ ёдовар шуда, аз дастовардҳои ӯ ҳамагӣ фахр мекунанд. Ёсамин Хоҷаева ҳамсоли ман ки бо ман мехонад дар як ҷо ва ӯ духтари хело фаъол ва аълохон мебошад ва дар вақти холигӣ мо бо ӯ китобхонӣ замони тоҷикӣ ва ба математика ва ба шоҳмот бозикунӣ ва ман аз ӯ хело хурсанд ҳастам ки духтари намуна ва хуб мебошад. дар ин баробар Ёсамин Хоҷаева дар муассисаи таълимии хусусии литсеи раҳнамо низ чун хонандаи фаъол ба ҳисоб рафта, дар ҳамаи дарсҳо фаъол буда, ҳамеша пайи омӯхтани дониш аст. ба фанҳои дақиқ таваҷҷӯҳи хоса дорад ва бо диққат ҳар ҳарфи омӯзгоронро гӯш карда ба манфиати худ истифода мекунад. ҳамарӯза дар барномаи таълимӣ ҳамчун дарси иловагӣ ҳамчун маҳфил фани шоҳмот ба роҳ монда шудааст ва ҳам аз ҷумла мо дар ҳамкорӣ бо Федератсияи шахмати ҷумҳурии Тоҷикистон дарсҳои иловагӣ, курсҳои иловагии шоҳмот барои хонандагони бо истеъдод ва хоҳишмандон ба роҳ мондаем, ки метавонанд дар чорабиниҳои минбаъда иштирок кунанд ва дастовардҳои назаррасро ба даст биёранд. боварии комил дорем дар оянда низ Ёсамин Хоҷаева ҳамчун мутахассиси риштаи шоҳмот дар сабқатҳои байналмилалӣ иштирок намуда даст боло мегардад. идомаи барномаи ифтихор аст аз шабакаи Баҳористон ва фикр мекунам ки ин лаҳза сюжете ки омода кардем барои шумо писанд омад. бинандагони гиромӣ, ва мо суҳбатро идома медиҳем бо Ёсамин Хоҷаева, ғолиби сабқатҳои байналмилалӣ аз бозии шоҳмот. акнун атрофи иштирокатон дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ ҳарф мезанем. шумо розӣ ҳастед? бале. соли 2023 яъне соли ҷорӣ шумо дар олимпиадаи аз бозии шоҳмот дар Ӯзбекистон доир гардед, иштирок кардед, лекин мутаассифона ягон ҷоро нагирифтед. барои чӣ ҷо нагирифтед? чӣ сабаб шуд? мо вақте ки Ӯзбекистон рафтем, ман тайёрӣ дидам, вале ман аз рақибонам тарсидам ва ҳамин хел ман бойдод. барои чӣ тарсидед шумо? ман фикр кардам ки онҳо маро мебуранд ва ҳамин хел ман бой додам. яъне аллакай фикратон бубинед ки ғолиб омада? бале. ва шумо минбаъд баъд чӣ гуна тасмим гирифтед ки масалан дар дигар сабқатҳо мақомро ба даст оред? ман гуфтам ки дигар ман наметарсам аз бозигарон ва хеле хуб бозӣ бикунам. дар пеши худ мақсад гузоштед ки яъне тарсидан дар кор нест. бале. нагуфтед ки аз чанд давлат буд дар ин олимпиада? дар ин олимпиада зиёда аз 17 давлат буд ва хонандагон аз
کس زیادتر بودند. یعنی 100 نفر زیاد بودند. میانی خوانندگان خیلی قین بود رقابت کردن و من خیلی کوشش کردم ولی نتوانستم آنها را مغلوب کنم. در بازی‌های بعدی من خیلی کوشش میکنم که جای اول را بگیرم. بله. تماشاگران عزیز، اگر شما پیوسته شبکه بهارستان رو تماشا میکنید، چند پیش ما یک گزارشی برای شما پیشنهاد نموده بودیم که از لیسه تعلیمی خصوصی راهنما 5 نفر خواننده در سبقت بین‌المللی که در قزاقستان دور گردید با مدال طلا برگشتند و مدال طلا رو خواننده این مؤسسه یاسمین خوجایوا به دست آورد از بازی شهمات البته و این از دستاوردهایشان در نزد ما هست و حالا در ادامه صحبت نیست ما نوار پیشوازگیری یاسمین خوجایوا رو برای شما پیشنهاد میکنیم. بار دیگر من تبریک میگم شما رو. ما حالا میخواهیم اطراف اشتراکتان در همین سبقت بین‌المللی حرف بزنیم که بعد از تلاش‌های زیاد، بعد از مغلوبیت در سبقت بین‌المللی در دولت ازبکستان شما بسیار آمادگی جدی دیدید، زحمت کشیدید و توانستید که مقام اول رو در قزاقستان به دست آورید. درست است و مدال طلا رو به تاجیکستان بیارید. بیاید از آمادگیتون حرف میزنیم. کی شما رو آماده کرد؟ چگونه سفر کردید؟ رقابت با دیگر خوانندگان چگونه بود و چگونه توانستید که جای اول رو به دست آورید شما؟ مرحمت. مرا مادر و پدر و آموزگار تیار میکردند در مسابقه قزاقستان و ما شبها خانه رفتیم و کتاب های شهمات را خیلی بسیار میخواندیم که ما جای اول رو بگیریم. من خیلی خوشحال بودم که مرا به مسابقه دعوت کردند. به اکتاور رفتم و در آنجا مسابقه سر شد. در مسابقه زیاده از 50 دولت بود و زیاده از 500 خوانندگان. من با خوانندگان 7 دولت بازی کردم و 5 رقیبانم را بریدم و یک رقیبم را مغلوب شدم و یک تاش را برابر. یعنی برابر شده نه؟ در قزاقستان زیاده از 500 خواننده بود و من خیلی کوشش کردم که جای اول را گیرم و من سطح دانش خود را نشان دادم و مدال طلا گرفتم. دوست پیدا کردید؟ بله. از خوانندگان دیگر مملکت ها؟ من در همین المپیاد با بسیار خوانندگان و از دیگر دولت آشنا شدم. بله، سلامت باشید. از آنها یگان چی آموختید؟ من در آنجا دانش خودمان را با همدیگر سیقل میداده. بله، سلامت باشید. مثلا شما سفر کردید به ازبکستان، به قزاقستان، به دیگر دولت ها سفر کردید. چی بسیارتر پسند اومد؟ یگان مکان‌های تاریخی رو دیدید، یگان منظره زیبا رو دیدید؟ ما در قزاقستان با آثارخانه رفتم و در آنجا چیزای خیلی بسیار چیزای قدیمی بودن. من خیلی خوشحال شدم که من اونجا رفتم. لیکن زیادتر به من منظره های تاجیکستان خیلی بسیار میفورم. برای چی؟ برای آنکه من در آنجا کلان شدم. سلامت باشید. تماشاگران عزیز، این مدال که در دست من است از مخصوصا المپیادهای بین‌المللی که در جمهوری قزاقستان دایر گردید و قهرمانی ما به دست آورده است، یعنی مدال طلا. من فکر میکنم که هر یک خواننده آرزو میکند که صاحب چنین مدال باشد، زیرا اشتراک در سبقت‌های سطحی بین‌المللی این از هر خواننده اولا باوری به خود، دانشی بلند رو طلب میکند و فکر میکنم که اون چیزی که ما نوبر کردیم در قهرمانی برنامه ما یاسمین خوجایوا هست. همین طور سلامت باشید. و این دیپلم نیست تماشاگران عزیز، از همین المپیادهای سطحی بین‌المللی است که به قهرمان ما تقدیم گردیده است. من باور دارم که البته این اولین و آخرین دستاوردهای قهرمانی برنامه ما نیست و من بعد کوشش میکند که در سبقت‌های دیگر اشتراک کند و مقامی نظرش رو به دست آورد. تماشاگران عزیز، این لحظه نوار پیشوازگیری قهرمان برنامه که از سبقت دولت قزاقستان با دستاورد به وطن برگشتند و یادرس میشویم این سبقت از 2 تا 8 آگوست دایر گردیده بود. بریم نوار رو یک جا تماشا میکنیم، برمیگردیم صحبت رو ادامه میدهیم. با شبکه بهارستان بمانید. یاسمین را با این غالبیتی بسیار بزرگ با دستاورد بسیار بلند در سطح بسیار بلند تبریک میگویم.
идомаи барномаи ифтихор аз тамошобинони азиз албатта ва чанд соли дигар ҳаст ки мехоҳем аз қаҳрамони барнома посухҳоро бишунавем. Дар оянда шумо бояд дар кадом олимпиадаҳо иштирок кунед? ман бо омӯзгор модар ва падарам тайёрии ҷиддӣ истодаем ва мо кӯшиш мекунем ки дар олимпиадаҳои дигарам ҷои аввалро бигирем. ин орзуи ҳар як хонанда аст ки ҷои аввалро ба даст орад. ман миннатдории худамро ба падару модар ва омӯзгор мерасонам ки онҳо ма то ин замон дастгирӣ карданд. минбаъд ман кӯшиш мекунам ки бо боварии онҳо сазовор гардам. саломат бошед. ташаккур барои шумо. ба хонандагоне ки ин аз замони тариқи шабакаи Баҳористон тамошо намуда истоданд, ба ҳамсолонатон чӣ тавсия медиҳед? ман ба хонандагон тавсия медиҳам ки дар мактаб аъло хонанд ва дар олимпиада фаъолона иштирок намоянд. соли нави таҳсил чӣ гуна аст? خیلی خوب. من با هم‌صنفانم دیدم و آموزگار من خیلی خرسند شدم که آنها را دیدم و من مکتب را خیلی یاد کردم. بله. با چگونه تیاری شما با مکتب رفتید امسال؟ من امسال خیلی خرسند بودم و تیاری خوب دیدم که اعلا بخونم. بله. امسال چگونه مقصد گذاشتید در نزد خود؟ سلامت باشید. تشکر یاسمین و من بسیار شدم که شما با تلویزیون بهارستان آمدید و از دستاوردهای خود با تماشابینان ما قصه کردید. باور دارم که این صحبت شما با همسالانتون نمونه عبرت خواهد بود و دیگر خوانندگانی که این لحظه ما رو طریق شبکه بهارستان تماشا نموده ایستادند کوشش میکنند که مکتب را خوب خوانند، دانش خوب گیرند و در المپیاده ها اشتراک نمایند، سزاوار همین دستاوردهای نظررس گردند و بیایند قهرمان برنامه افتخار شوند. برای همه شما برای در سال نو تحصیل تماشابینان عزیز و هر خواننده که در سبقت‌های سطحی بین‌المللی اشتراک نموده است دستاوردهای نظررس رو به دست آورده است، برنامه افتخار برای شما است. سلوگوی ما کوچه شیرو 31 تلویزیونی بهارستان و ادرس میشیم قهرمان برنامه نوبتی ما بودن خواننده صنف 4 لیسه تعلیمی خصوصی راهنما یاسمین خوجاییوا. بار دیگر خوش آمدید. یاسمین با شما در سال نو تحصیل برار کامیابی و اطمینان دارم که دستاوردهای بازم بیشتر رو به دست می‌آورید و در آینده باز یکی از قهرمانان برنامه ما خواهید بود. رحمت تشکر که ما رو دعوت کردید. تا برنامه بعدی صحتمند و خانواده‌آباد باشید. خیر.